Kanegede ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dau Richmond Kharlukhi kimat bakong san jong ka khubor menta ka step ka jingtha vote na ka benta ka wat bahan rio jong ki election cha ka lok sabha ka long hnin ka sngi Menteri Rangba ka jela Meglaya ulet banjurip ya ka jingtrei ya ka we ki yeng school harilong garo hadien ki jing ujor basna torti Ban nagadau ke jingkiau ha ke jingkloit lapan kelai ke porlong school ha ke distrik Kamrup Metro ha ke jela Assam ka khubor ka bapria Kajingit ha vote na kabenta ka wat bahan reo jong ki election cha ka Lok Sabha kalalong hnin kasngi na do ko por nyo bajimen step hadu ko por reo baji janmiet ha kisan pu pratli ki parliamentary constituency ki bidon ha ki reo tli ki jela bar artli ki union territory Praspa prapukundai ngut ki kertong ki dan ha kajingya kon hnin kasngi Ka election commission kala pentikna ba kajingit ha vote kan long ka bayat bet ha ka ju ko por la penlong election ha ki sau pu artli ki seat ha ke yang dor bar thawan ke jela Odisha bat ke election steng samoi ha Karnal ha Haryana bat Gainsari ha Uttar Pradesh ka jingpoi ki nong tha vote ha ke election ha ka wat ban reo jong ke election chiko Lok Sabha kat kum ke jingkhen mengelayo ha do hnin ke singi ka long henreo puwei point r na ka sispa Hadian balayo ikijing ujor ngi patba halor korukom shnaba torti ya ka ying school jongka adokre RMSA Higher Secondary School Menteri Rangba ka jela Meglaya Konrad Kongkal Sangma hanin kasngi ulalit jurip ya ka ying school Menteri Rangba ulapatha Deputy Commissioner ka District North Garo Hills banbo ikijing toket bat banle ka badan kam ya ki contractor basna torti ya ka ying school Hadian ka jinglet penpra yaki yang balakeno ba sa bean de gibrio halom survey ha Shillong dagi dekat ka New Trap Youth Council ka Meghalaya Human Rights Commission ka bakmi yakane bat kala batha ya Chief Secretary ka jela banwat ka kaipot ka babnia halor kane ka jingja bat ban IT ka kaipot hala nishwa kalai photarek menta ujemmang Menteri Rangba ka jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulong ba ka jela kala ban kring ya ka jingbei tengka de kiriu shimet ka bakot prahajar klor tengka bat kane kan kentiu ya ka jela ke bobon kiliang bat kala ban push ka thong jong kayo ka kot $4 billion Kajingwan betengka hag jela Meghalaya kadairu nakadaw jong ka industrial policy ka bathamai kabalathaw ya kurkom trikam ban pensuk ban treye kinu-kinu kikam Menteri Rangba ulong ya kene habagran na workshop halor ka Human Development Leadership Program kabalalong hatura Menteri Rangba ulong ba kumba saw hajar klur tengka kajing betengka kalajah ini kisnem kabalalet kabakenthop ru ya arajar san spa Klur ka thermal power plant kabala ban penmi South Spa Sanpo megawatt ka boarding electric bat kiwei Ki sipai BSF kila pensange ya kawai ka kali kabakit ya bon bha ka shini kabatmu banchalan bean chakari Bangladesh balayo ban kem ya arngut kinong India na jan ka jaka khaput ka India bat Bangladesh ha kuliang ha ka district East Janta Hills henen kasngi Kane kishini ke beli ukurup kedan 40,000 kilo. Bad ya bro arngut ki beri bela syakem la IT sya ketenat custom ke Badarpur na ke bentaban le ke badan kam. Layat ho ki kubor na ke BSF Meghalaya Frontier. Ketenat Indian Meteorological Department IMD kalapan mi ya ke jing maham bandan ke Eryong hagirut Duriau ke West Bengal. Kalau batairu bala ban hap slap hakikat tu kini kibenta ke Assam bat Meghalaya. Ki khubor na ke IMD kia tu baga depression haga benta mingi lam pedeng ke BF Bengal kalanang kiau shiki benta ke Than Chatai. Ka Meghalaya ke kemi lenti ban yo slap ubajur hakikat tu kini kijaka nadu shibet damiet hadu ke arpu praterik mentau jemmang. Kani kijing hap slap kala ruban lam sya kijing shlei Kami Meghalaya kala ruban mat ya ke jingjur ke leer ha ke jin state ba Saupo hado 10 kilometer ha ke shikenta lasai ke sni. Kani ku kubor ka wan chapi na ka AKASHVANI Shillong. Na ka daw ka jingkiu ha ke jingkloid ha ke babon ki district ha ke jela Assam bakenthop ya ke district Kamrup Metro. Ka sarkar kala penbanaban penkelai ka porlong school kadang banyadai ki kena na kanu-kanu ke jingkta ya ka kot ka khya.
Lapan bed bagi assembly ha kepormen step bagi skul bagian long bed ha pok kamera kelas ne ha baranda. Bad omde ban penlong show ha madan. U District Elementary Education Officer ka Kamrup Metro ulah hukum ya berok ki skul sorkar bat ki skul bapenya dikiriu shimed ban penti kenai ke jingsngan ki kena skul. La ban kedau hang ni bagi beliau ke jela Asam kilamat ke jingklut ke bajur hagi babun ki district. Ka jingklut ha Guwahati nin ke singi kelapoi South Pole point iway degree Celsius. Katenat ka kot ke kya ke jela Arunachal Pradesh kalapen mi igijing ai jingmut chiki beliau bandi baha walada kim sngo sliang hagani ke porliur. La ai jingmut kumnia namar ke jingkiu ha ke jingklut. Ka Arunachal Pradesh kalamat ke jingsyet ke bakam kiu haki kendiat tayo balalet. Ka tenat IMD kelabata ki beliau ha ke lengkari bana kadau ke jingkiu ha ke jingsyet. Ki kena red ki beliau ki batrai kam habar ki beliau ke benjing stomo klong snam bat bakiu ke blood pressure ki temen bat ki bapang ki la ban syakta bha bat kumta ki don kam sumar bha yaladi. Ya ke walkathon bat ka jingyat ki cycle la penlong hatura nin kasni da ke District Health Society hapo ke National Tobacco Control Program. La penlong ikane hapo ke mat pedeng ka Meghalaya jonga ka Meghalaya ka balat na uduma. Ka District Nodal Officer ka National Tobacco Control Program District Health Society ka Dr. MD Sangma kalong ba ka jingthu bakong san jong ke program kalong ban pen snguthu gibreo shapang ka jingkta na ka jingpenan kami uduma bat ban pen slur gibreo ban no ya uduma. Ka India kelanang le abha ha kelumpung yele kai jong gibreo kiberan jingdunai di khotmet kata ka Para Athletics World Championship arhajar arpusau. Kabalong ha Kobe ha keri Japan. Ka Simran Sharma kalayo ekata kemaksiar ha ka arspa meter T12 jong ki kenthai. Ka Prithipal kalayo takma ka baar jong ka da ka takmarnong ha ka shispa meter T35 jong ki kenthai. Unavdeep ulayo ekata kemarnong ha ka javelin throw F41 nagaliang kisenrang. Kada do nin kesngi ke India kalayo henreu teli kita kemaksiar santeli kita kemarupa ba henreu teli kita kemarnong. Vice Admiral Gurcharan Singh ulashimti ya kam commandant ka National Defence Academy no Vice Admiral Ajay Kochar ha Pune nin kesngi. Vice Admiral Gurcharan Singh ularong siya Indian Navy ha kasiterik unay tung kasnem syajar kandai spa kandai po. Ula jubat ru iki babun ki kerdan haduriau bat harengko. Ka nongba Guwahati kala sakhi ya ki jingrakhe budget ham ya kanai roshini scheme ka bedai ba ka jingpen ko bor ki kenthai. Bala rakhe kane nadu ka arpho tarik menta ubnai hado hinin kasngi. Ka NCC unit jong ka 60 Assam Girls Battalion NCC Guwahati kala penlong yak program baper ha ki jaka pule bakenthop ki school bat ki college ha ki babun ki jaka ha Guwahati. La ai jing tip ki kenthai chapang ki ki bedai bat ka jingkot jingkhya ki hok jong ki kenthai ki jing tip chapang ka pisa ka Swachh Bharat bat ki wei. Ha Papua New Guinea ya kumbalai spa angut ki breu la suba bakilayap hadian ka jing tua khando ka bajur bha ha ka wekesnong ha ka benta ka bashatai jongkari pahlat shi hajar shi spa tligiyeng kila syatap ha ka jing tua khando ha ka shnong kau kalam ha ka Enga province. Batkat to ko khubor kalakot agani ka step ka balawan shapi naga Akashwani Shillong. Ngipin kan mau piginong ngap baha ke por prabajing ini so baga Delhi station na kebenta ke kubor hagak tin hindi kebanbot ke kubor hagak tin pareng hagak por pra kat san minute. Ngipin kan mau ru baha ke por prashteng na ke station pinyo ya ke North East News. Kapor benta ke ladap artat prabaje kani kadai ke Akashvani Shillong.